I dobrodošli u moj prvi video na kanalu. Danas ćemo igrati Tagario. Dobro, znači odmah failing, ali dobro. Isto da se predstavim, ja sam Dejan Gaming i ovo je moja prva epizoda. Sada idemo odigramo. Danas mi nije nešto da budem na prvom mjestu, možda budemo na drugom, trećem. Možda ne budem uopće, ali dobro. Jedi. Aj. Sad i ti vješ, a da, njega neš meni hoš. Njegu. Max YouTuber, a kako sam ga sad zeznao je. Da vidi. Pazi. Nemam sreće. Onaj tamo je bio Faca! Ja mu nisam ništa htio napraviti, on mene sad hoće ubiti. Sad će on itkad. Samo ga se ja dohvatim. Samo dohvatim bebice. Cake King. Na hrvatskom sam da. Znači da se zna, pišite mi u komentarima ko vam je najdraži gamer. Pišite mi znači ko vam je najdraži gamer. Znam. Možda nekad budem u videu. Znao sam da ga nisam. Trebao se snimiti, imat znao. Ja sam glupan i nemam pojma ništa radi. Ne moš. Okej, ti moš. Moš. Kad si veći. Noob me pojel. Pa isti sam ko ovaj. Noob. Ne znam se ni pomaknuti. Šta ćeš. Se vama čini da se on niče. Jel se meni vama čini. Ne mogu još pojesti, Ja sam noob. Jedem uvijek koji stvaraju. Možda negdje još. Kako ga nisam pojeo? Pojeo sam ga. Zašto je ica? Tokolada. A nakupilo ih se, da ja tu mogu. Nakupilo ih. Znači što se dogodi kad ste blizu nekog ovoga? Mrzim kad mi je mrzim. Na kraju uđe da ne igram ove igrice. Bolje mi ide šilterio ili... Refko, koji sam car, izbjega sam te ja.
Enquareba, 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 enquareba. Pa vidjelo se da je prošlo kroz mene, vidjelo se. Nešto ne ide danas. Neko mi je dao malo manje. Sam kore... Koji... Neću sad šta čitam. Šta je ovo? Šta? Vidjelo se da je lalica. Vidjelo. Nisam loš igrat. Sad ću ono dobiti nula. Subscriber. No. Neću mu ono doći. Hvala ti, ono, hvala ti. Bože, jesi dobar, Učaba. Čabetna jedna. Čabetna je onaj ko me pobjede. Što piš sa time, ono sadni, kažeš? Ali išo, vidjeli ste da sam išo, jest tamo. Ok, koji sam ja noob? Noob. Ono, ajmi sad dole u komentare, ti si najveći noob na svijetu. Ne krivim ni hejtera koji su na ono. Sad to papi, izbježi od Full TV-a. Inače da znamo, meni je drag Full TV. Ali ovo sigurno nije pravi Full TV. Tako da sad meni može neko kopirati me. Otkama. Oproste radi moje sestre. Aj bjež van. Aj bjež van. Aj bježi van. Oproste radi moje sestre, nije znala da snimam. A sad mi je pokvarila orijentaciju. Ja sad bježi iz sobe. Bježi iz sobe, snimam. Bježi iz sobe. Ne prikruva. Aj bježi iz sobe. Bježi iz sobe. Evo, konačno. Sada ovdje ću prekinuti snimanje. Znači gotovo, evo. Aj bok i vidimo se u drugoj epizodi.